Hallelujah. Amen. You may not know how much you have contributed in my life, Ga le tsebe le contributor ga ka ka bophelong ba ka. but there is a lot that A I've ke tše learned dintši from you. go tšwa go lena. Hallelujah. Amen. Bantwana bami, Bana ba ka babungubeni. Ngudungubeni Yabona uma sewucedile sekukahle ngale. ga bona ge se feditše go le go botse ka kua Sifane sike sibe ne joint convention sithatha ithembisa local church kanye nawe re sihlangane. tšee thembiso le ka tše re kopana ga mmogo le wena Sibabize sizowathengela lunch. re ba bitše re ba rekele lunch. Niyangizwa ba bengithi ngizozwa izandla. These are the people who have planted their seed in different organizations. Ba ke batho ba be le planta di tša bona di organization tše dintši Abakha amabandla ba agileng ahlukahlukeneyo. dikereke tša go fapa-fapa Ba-encourage amabandla ba ahlukahlukeneyo. encourage dikereke tša go fapa-fapa. Siyabonga Dr. Re a Nonkosikazi leboga wami. doctor Anibashayela a re izandla. ba bethele matsogo. Bikele bonke abafundisi abakhona bala ekhaya Ke dumediše baruti ka moka ba mo gae nabavakashile le ba etileng ukuzosupporta ba tlilo support-a this great man of God together with his wife. monna wa modimo le mosadi wa modimo wa maatla Abasubmitter under his leadership. ba submita ka tlase ga boetapele ba You gagwe. are greeted in the wonderful Ke a name of dumediša Jesus. lebitso la morena Jesu. Ake nishayele izandla nibashayele Bethele izandla. matsogo Bingeli ibandla lonke. re dumediše phuthego ka moka. Hallelujah. Amen. Under this leadership nabavakashili mabekhona. Ka tlase ga boetapele ba etileng Sizwile ka moka. babizwe ngamagama Kwele la. ge ba bitswa ka maina Ake fa. nishayele izandla Bethele nonke. matsogo ka moka. You are in a good church. A le kereke ye botse. Ithini amen. Amen. Asindluleni futhi. A re feteng fao. Bese ngiza to the man together with his wife. Ke tle go monna modimo le mosadi wa modimo. The pillar of the house. A dipilara tša phuthego e. Bangaka bathi bangamaphila waleli khaya. Ke wa kae ba reng ba dipilara tša Ake nibashayele izandla. ba bethele matsogo. Bishop Ngubeni ni wa wife. Moruti Ngubeni le mosadi. Mhlamba sikakakubeka izandla official mhlambe ukuthi ube ubishop. Thomas ra go bia matsogo. But you are a bishop. Noma you are an apostle. O bishop wa maapostoli. Fanele sihlale phansi sicoce le Sanje mfana. le fase re bolela taba e. Ithini amen. Amen. Kuyathokozisa ukuba ubaba ngoba ukhuluma ngendlela othanda ngayo. Wa thabisha go ba ntate bona o bolela ka ntwe e ratang. Ithini amen. Amen. Bangabantwana bakhulela la Ke ebandleni. bana ba goletse mo kerekeng. Ithini amen. Amen. Never thought ukuthi kulabantwana there is a man of God. Ga se ke gopola gore go bana ba gona le mohlanka wa modimo. An apostle, a prophet, a bishop. Maapostoli, bishop, But here they are today. Jwale shiba ba gona. Akenipinde nishaye kakhulu izandla bandla lonke. Hallelujah. Asayeni kakhulu izandla bazalwane. Bethe matsogo go. I greet you bantwana bami in the wonderful name of Jesus. Together with your leadership. Le leadership ya lena. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu. Re a leboga go. Bengisabuza umama ngithi hey mamkhathi ukhumbula leza indaba ezindala. Jwale ke sa botsa mamoruti gore go paletša gale. Sikhathi asivumi bengizokhuluma ngalabazalwane Nako nabo ga futhi e fitlha ke kakhulu. tlo bolela ka baina ba. But sikhathi sami sishort kakhulu. Nako ya ka ke kopana. Kulonyaka ama convention wethu ama Easter ahlukahlukene. Ngwaga e re khone tša rena tša di-Easter di fapane. Abanye bahlangana eDaveyton amabandla aseduze neDaveyton abanye bahlangana eKatlong abanye Ba ka bahlangana Katlehong, ba Daveyton. yabona abanye bahlangana eMpumalanga Ba eBush Mpumalanga. KZN Durban and so on. KZN, Durban, di jwalo, So di jwalo. mina ngithe kubona bangangimemi kude Nna ke le ba se ke ba mmema kgole. ngoba the more babukhathi dukhula the more amandla Gobane ehle nyameni. ge o ntse o gola maatla a fela I nameng. want to thank God ngawe Rata baba. o leba modimo ka wena ntate. Siyaxoxa no Bishop lapha Re a ngithi bolela le bishop mola. uphilile O babukhathile. fodile. There is something that God wants to do still Go with this man. bophelong ba hae. So ngiyezwa kusafana izolo. Ke ya kwa go swana le maobane. Bengishumayela for preaching per day. Ne ke raragane ka And letšatši. ngijumpe ngifike la. Ke taboga ke fihle fa. Namhlanje mawungibona ngihamba uyabona nawe Jwale uthi o hayi mpona khona. gore ke sepela. Sekuyatshintsha Wa izinto. bona di fetorile. Hallelujah. Amen. I had to come here noma ngikhome nginezinto eziningi. Ke ile ka sola go tla mola ke na le tše dintši. Bekufanele ngabe ngikhulume eDaveyton ngo-11 ku-convention Ke ye-ADC. rera go Daveyton ka 11 o'clock. Ithini amen. Amen.
ngize ngathi mfana hambe ufone ubatshele ukuthi abazama ukutshintsha. Ke ile ka re mfana tsamaya ba phone ba fetole dinako. Ithini amen. Amen. Bengithi mangisuka khona ngizogcina eKatlehong namhlanje ngoba nakhona bahlangene Ke emakhaya. tsona ke tlo fitla kuo ka tla ka re ba kopane go. But siyabonga ngani yami, to me it worth it ukuba ngibe khona la. Na ke le bona ke re go wa tshwanela gore ke be fa. Njengoba bekantshela. Jwale ke nna le hlalosetse. Ithini amen. Amen. Ungixoxela yonke into. Potsa dilo ka moka. Uyabika. Wa bega. Khumbula the first time sifike sihlale officeini. Go bantshela mathomo re fitla office. Asalwela leli side. Asalela tulo ye. Athi ngicela sithandaze. A re khopela re rape. Ithini amen. Amen. Kuhle ukuthi ubahlonipha abangaphezulu kwakho. Go bohlokwa re hlomphe ba leng ka godimo ga gago. No bakhuleke 2 minutes. Le ga ba boletse 2 minutes. Yona lo 2 minutes leyo Yona 2 minutes. inesibusiso esikhulu. Ina le tshofatso yona. Nini under this leadership. La le ka tlasa ga batapele ba. Noma bakhuluma amazwi amabili Ga kuphela. bola mantša mabedi fela. On and follow the instruction that they give you. Paula tele se se bolelang. Because there is a blessing in it. Wena le tshofatso fao. Ithini amen. Amen. There is a blessing in Wena it. tshofatso fao. So siyaxoxa njalo. Jwale re a bolela gantši. And mebuya sebuya nendaba entsha. Mohlomong a bua le taba e mpsha. Ngathi ya, A re ya. la mfana Ya mfana. sengathi ibandla lakho lingakuzwa. O ka re kereke ya gago e ka go kwa. Ithini amen. Amen. This is not your project now. Yes, project ya gago. Akusiyona yakho le. A se ya gago. Eka Jehova E le. ke ya Modimo. Niyangizwa bazalwane. Amen. Eka abantu leba Jehova. ake nibiza ibandla lenu kanjini igama lebandla lenu. Abundant life. Angiso sengikhulile yini abundant what? Abundant life. Kusho ukuthini lokho? Se ra gore seo. Impilo enjani? Bophelo bo. Impilo enjani bazalwane? Bophelo bo tletšeng. Yabona kube nginesikhathi bengizokhuluma ngempilo echichimayo Jwale nje ke nna ke manje. bolela ka bophelo bo. Ithini amen. Impilo enjani bazalwane? Amen. Echichimayo. Bophelo bo tletšeng. Physical, spiritual and financial. Maemong ka. Oh come on bazalwane. Ngiyakholwa iloko niyiko nina. Ke se le so. Impilo enifana ichichime. Maphelo a nna se- Awutshela ukuthi ungamvumeli uSathani Ska modimela Satan. ayenze impilo yakhe. Bophelo ba gago. Impilo yakho ingachichime enyameni, ingachichime emoyeni, ingachichime nasemalini. Ningizwa phindani futhi. Ungamvumeli ubani Ska modimela Satan. ayenze impilo yakhe yenze njani? Bophelo ba gago. Ingachichime kuphi? Enyameni, nakuphi futhi? Nasemoyeni, nakuphi futhi? Nasemalini. Bangaka bathi fanele ichichime yonke indawo. Ake ngibone izandla zishaya. Hallelujah. Amen. Even the property that you are getting, Le property le humanity. ifakazela ukuchichima kwempilo. Jwale na e hlatsa go Ani phuphuma. ku-success. Go Awutshela ukuthi nale property esiyitholayo property le humanity. ikhombisa ukuthi E laetša gore in this church bo phuthego ye. impilo yethu Bophelo a rena. iyachichima, Phuphuma. physically iyachichima, Phuphuma. spiritually iyachichima, financially and iyachichima in success. Mo success. Ake shawune ndiyakholwa lokho bazalwane. Taba e maso. I don't know. Izoqhubeka niyo-end up ningama-billionaires. Tlo tšwela ba diphirwane. Bangaka bakholwa lokho engishoyo. Fela ke wa kae? Jeliseduze uma ungakholwa wena indaba yakho. Yo sa dumele ke tša gago. But uma umprofeti ekhuluma Ge moprofeta a bolela. lithi ibhayibheli kholwani uJehova nizoqiniswa bese ngikholwa umprofeti wakhe nizophumelela. Bangaka bakholwa lokho engishoyo. Ake ngizizandla kakhulu. Phamisha matsogo gagolo. Anishawute kakhulu. Shout ka ma. Siyabonga Jehova. Re a leboga Modimo. Hallelujah. Amen. Sengahamba baba. Jwale nka tswalela ka thapelo ka sephiri. Ithini amen. Amen. But angikhulume lezi zinto ezincane nje. Mara jwale e re ke bolele tse few. Bengizama nokubhala ngihlezila ngoba isikhathi sami Ne sincane. ke zama go ngwala because nako ke nyane. Ngibhalela ukuthi let us see how God's project were done in the Old Testament. A re lebele gore project ya Modimo ne e dira jwang kwa testamente ya kgale. Ithini amen. Amen. Ama project kaJehova bekenziwa kanjani ku Old Testament. Project ya Modimo ne e dira jwang in the Old Testament. Angeke ngikwazi ukukhuluma kwabanzi ngalezi zinto. Nka se kgone go bola deep about this. But ake ngithinte number 1. Mara ke thinte taba e teši ya mathomo. Anything that have got the name of God in it Ntho e nngwe le e nngwe e na leina la Modimo godimo ga yona. esifanele yenzeke E swanetse go dirwa. i-project Ke kaJehova. project ya Modimo. Amen. Nangizwa bantwana bami. Amen.
yabona le ndeni ngene kuyona manje ntho e tseng le go yona jwale akusi project ka ga se kangaka project ya moruti eka bani asizele eka bani bazalwane ya kankulunkulu and ama project kaThixo anziwa ngezindlela jwale ezehlukahlukeneyo. project ya modimo di ka tsela tse fapaneng. There's a time whereby ngizoquote nje ngigijima ngesinye isikhathi kunesikhathi la khona go na le nako mo gona uJehova waba neproject modimo a ba le project yokwenza ukuba uDavid abe ya inkosi. go dira gore Dafita e be kgoši. Ithini amen? Amen. And that project had some resistance. Project ile ba le di thibang gore se ka diragala. Jehova somkhethile uDavid modimo a mo kgethile Dafita wathumela Samuel wamgoba a romela gore but ukuba ngene endaweni yakhe mara gore a tsene tulo ya there gagwe was what bazalwane resistance. Awujethe iproject kaThixo go ba le tshitiso ya resist Satan. go ba le tshitiso tsa go Ithini Satan amen? Ayiresisto ayithina abantu ba re sto ke rena batho but uSatan mara Satan wenza njani bazalwane? And mezo iresist ufana sebenza lukhele. ga e resist Aniyangizwa bazalwane. Ufana enze njani bazalwane? And ilukhela ka resist ngoba ufuna ukuresista. ga resist gona ya go resist Unama reason. go na le mabaka Ithini amen? Amen. Nyakaza ama reason aza kanjani? ena tla jwa mabaka And ama reason waka sound. a sound Aniyangizwa bazalwane. Anjani bazalwane? A sound. It makes a lot of sense what we say. se se bola se dira sense golo Lento le ntwe akufanelanga siyenze. ga ra swanela go e dira Sound. ya sound And abeka ama reason o azwakalayo. bea mabaka a kwešišagalang Bengisamqoqela ne ke mmotsa gore manje nomfundisi kuna lapha ngami nomfundisi kuna shendle ngane yami izandla Limbuzo uphethe lapha Mandela. eCalfontaine. La ethembisa sinamabandla ayingaki? Sinamabandla sinebandla eSen Park, sinebandla eMayibuye, sinebandla eCalfontaine, sinebandla eClayville, sinebandla lekuthiwa ngihlala kulo lapha. La ngihamba khona mina mangifika ngicala ini ibandla. nama go fitlhang gona ke thoma phutego mo thembisa le mabanta Ithini amen? Angikwazi ukuhlala ga ke kgone go dula kungenzeki go lutho. se ke ga direga selo Ngoba sesiyakhula baba Jwale nemizimba ke re yasakho. golwa. So biza bona laba. tlo bitša bona Mawufuna ukuqala biza ge bona. o nyaka go thoma bitša bona Ngoba sabakhe izolo ukuze basize gobane thina ba today. agile gore ba tle ba kgone gore thuša Mangasakhona ukuvuka ngizobiza nina abantwana ke bami. utswa ke tlo bitša bona Ngithi angikwazi ukuhlala kungaqaleki lutho. ga ke kgone go dula go se ke ga direga Ngifuna selo ukuqala. ke nyaka go thoma Bathi ngizoqala ngani? mane ke uthoma ka lena Sikhuluma ngoDavid. re bolela ka Dafita Ngizondlula ngene kwabanye. Siqala ngobani bazalwane? Mawufunda iBhayibheli wala enqa Bhibili ku First Chronicle. First Chronicles Anginasika sokuquote amavesi. Akunana kwa go- Nihamba go- nobheka nina ngibalile anginasika sokubheka futhi. Akunana Lithi kwa- iBhayibheli Bhibili ri ngesikhathi azoba manje abe yinko khumbula lo muntu lo wagcotshwa ena 15 years ne motho o ile a tlotswa a na le 15 years but what take over the leadership is na 30 years mara a tšea leadership a na le 30 years sonke lesikhathi bekunomshikashika lapha phakathi nako e ka moka ne go na le tšhitišo kwezinye indawo bekahamba afike emicibisholo monna go a sepolana tšhaba the real people that were supposed to protect him batho ba ne šoma these are moširele the people who wanted to kill him ke batho ba ne ba nyangizwa bantsalwana bambulalela ini na kune-project project ngoba ujehova uma Bana ne-project modimo ka na le project uqala ngokukhetha a commander in chief o kgetha commander in chief aningizwa bazalwane Amen. uqala ngani bazalwane commander in a chief commander in chief abeke yena phambili abe yena ithini amen amen so kufanele kuliwe nobani commander in chief ithini amen shaya imeluzi ukuhlakazeke ubetha modisha ithini amen kudi ya so chaba ubekiwe as a commander in chief ubeiliwe commander in chief and unezinto azenzile abazibonile abantu kurenje umuntu adirile batho ba di bona ka mane ithini amen amen ukuthi lo muntu gore usegcotshiwe motho o tlodile noma ena 15 years ka na le 15 years nangizwa bazalwane Amen. kepha sewubuye ukobulala mara ugoliyathi uthi ubula akele Goliath umshayela izandla uDavid noma na 15 years ka na le 15 years sebuya kuyobulala ibhe Goliath bad noma na 15 years 15 years sewubuye ubulala ubhubezi ubeile tau hallelujah Amen. but all of this doesn't make sense mara le tshika mga dire sense bekufanele bathi bonke abantu hayi no asingahlo and bakhona ba gona bakhona benzeni bazalwane abacompose aba ile ba ithini amen
bayimosa nje ukuthi compensate kwabo ba ile ba se go compose ga ngoba bo phela akuthina sonke ga se rena ka mo abanye abantu basheshe babone ba bona ka pele ukuthi this is not me gora se nna engenza ngihlebe mamkhatide e o re ke sebe makati there is something that makes ukuthi gora ngimhlebe le dira gore ke mo ethini sebe amen amen so bakhona babonayo gora le ba ile ba bona laba babonayo ba ke ile ba bona base bakomposa ba compose bathi Saul ba re mama Saul Saulo ubulale 1000 o bule 1000 bathi uDavid Davida oh come on hallelujah kepha ubani bazalana uDavid ubulela ama 10000 10,000 ayayaya kwaba kubi kakhulu wa ba go be ga go wa senyega asiyekeleni ngenye isikhathi a re tlebele ka bathi mona. bambani uThixo uqala khethe ini commander in chief ambeke kuphi Ameko pe and uSatan utargeta ubani Satan o hlasela commander in chief ngoba the commander in chief unikezwa into afane uyatshelwa uNkulunkulu before the commander in others chief wa botjwa ke modimo pele uyaqoqela uJehova ukuthi ngifuna o wenzeni botjwa ke modimo re tshwanetse a dire eng nangizwa bazalwane amen ufane wenzeni tshwanetse o dire eng and manje lo muntu ukhuluma Jona noJehova motho o bolela le modimo umnika instruction Fa instruction yalo kafanele kwenze Sasa njumu abekho labanye Bona ba go so afananga sibasole a sona re ba sona because lento eziwe ulo tekule go thina sizwanga Mara that's why I must come with my idea hayi ngoba ngimkhita lo kepha ngoba ngibeka into engafaka yena enkingeni afaka yena nangizwa bazalwane amen lithi iBhayibheli ire bibili ngisakhuluma ngoDavid sabola ka Davida angisho nisambambile bantwana bami amen nisangithanda nisanthatha lithi iBhayibheli ire bibili kwase kudingeka ukuba uDavid agijima yoba ayozifihla wasala uDavida chabe ayoyiphika kubi kufanele kubulawe ile go go benya ka the leader kuze kuhlakazeke yonke lento lefakwe go kuyo bola leader go nguri chabe lilahle esasifihlile ayiphihli angisho Jehova ubize yena kuqala wari modimo ubiri wenze njani bazalwane ubiri tjena khulumani wenze njani bazalwane ubiza commander in chief then basabheke lokho haba lebele tseo nayi commander in chief commander in chief ke segijimile ezifihla wa chaba iphihli uJehova uyahlehla modimo buela morao uhamba manje o sepela jwale uyobiza abanye o bitsa baba awutshe sethu sibiziwe ribiditswe awukhama sibiziwe webuzini wena ngathi uphansi kakhulu wabe awubizwanga awutshe sethi yoba ngibona kulomhlaba ngilange njoko imoka lebaka angizalwanga ngemistake akatla ka phoso nala ngikhonza khona ngena ngemistake limokhonza na nangizwa bazalwane amen before you were formed in your mother's womb loka upesi it was known hallelujah ukuthi wena uzoba umunye walabo abazobizwa kuleli bandla phuthego ye ake nishayele isandla nibiziwe tell sethu I'm not useless ishona I'm not useless I'm not useless njoba ngibona ngila although I have not yet discovered lokho engifanele ngikwenze but I'm here for a purpose I've been called by God hallelujah amen tshela ungangideleli kwanyatsha okakaboni kwengizokwenza la asisubone sengasidira but soon and very soon kana kwanya hallelujah I'll leave a mark to share mark wasebiza abanye jalo wabitswa babangwe lithi iBhayibheli laba bantu ababiziweyo iri baba biditswe uJehova mudi wawavulela amathuba abantu butsha di uthi opportunity baba well trained for ba trainwe niyangizwa bazalwane ulona loyo kimholo igroup negroup group yengole beyine leader yabo nena litebo batrainiwe trainile benzwe njani bazalwane benzwe njani bazalwane batrainiwe bane capability bana le bokgoni bane the what we call built-in ability bana le bokgoni to do lokho ababizele go kona dira se ba sibileditswe kwaqhamuka ama-group wa tswela di group doctor bafundisi kwaqhamuka ama-group baruti lithi iBhayibheli bonke abafikile iri kamuka ba fitlhile bebe well trained ne ba trainwa ga botse bafika kuDavid ba fitla go bathi Davida David ba Davida sizela kuzosizana nawe tle go tlo go thusha
baqhamuka from different places ba tswa mahlakori ohle ba la sifihle khona bona e fihlileng bo moo. hlangana naye Ba lapha kopana le yena sifanele silwe lempi tshwanetse re le ntwa ena the resistance obhekene nayo tshitiso kopane le yona we're well trained to deal with it Re ne o ka lwa le and we've yona. got the ability Re na le bokgoni. and shown land about abundant life Abundant life. you've got the ability You've got the ability to face the giant face the giant. enibuka sengathi giant Eh, ka re ke ithini giant. amen Amen. you are the giant Wena o giant. yokuteka over lapha Yokuteka over. aningizwa you may look yourself as a grasshopper O man ka back itebela jwalo ka tšie. but hey mazalwane Mara you have got a built-in what ability O na le ngoba built-in nibiziwe we need to support the commander in to chief support the commander in chief. of this church Ya phuthego ena. ithini amen Amen. lithi ibhayibhili E re Bibele uDavid Dafita. umezwa ukuthi kunabantu abezala Ga e ko re na batho ba tlang fa. waphumela ngaphandle A tswela kua ntle. wababheka A ba lebelela. ukhuluma amazwi angeke amahle O bolela mantšu. kube lamazwi akhulunywe kumina Ge mantšu ke a bolela go nna. ngamvele ngajika Ne ke tlo boela morago. Ka immediately nakonyana. ngibona the leader who does not appreciate Ke ukuza bona kwami leader was ukuzongisiza. appreciating. uma beqhamuka Ge ba tswelelela. eqhamuka uDavid Ga Dafita a ubathola tswelelela. bagcwele different groups O wa go bona ba tletse di-groups. abanye abatwana bakasikari Ba makaskari. abanikeza Ba ukuhlakanipha nnetse bohlale. kokuthi bamtshele Gore ba mmotse. ukuthi Jehova uthini Gore ngalesi sikhathi Modimo o reng ka maemo ao. bakhona la kula Ba magroup gona mo di-grouping. belwa izimpi ezehlukahlukeneyo bahloniswe ngendlela ehlukahlukeneyo ukuba bazosiza the commander in chief ukuthi enze kahle ukuthi kufuna kwenza lithi ibhayibheli mabeqhamuka ere ge ba tswelele bafika ba fitlha uDavid ephumela ngaphandle Dafita o tswela ka ntle lalana amazwi kaDavid theletsa mantswe a a Dafita very bad leader litara e seng e kaone ngokwenyama kana ka umuntu engakhuluma kanje ngalola ngishiya isonto ka mina tsela eo le a bolela kwa shekere unless uNkulunkulu angisize modimo a nthushe uma ephuma uthi ga e tso gore ishon bolela nizekimi tle go nna ukuzongisiza o tlo nthusha noma nizekimi ore le tle go nna ukungikhaphela esitheni sami gore na le nkiseng go motho a mpolaya ka o mpolaya niyangizwa kukhuluma ubani umfundisi ukhuluma nebandla lakhe o bola le phuthego ya niyamuzwa ukhuluma kanjani lo mfundisi moruti o nize le tle go nna ukuzongisiza go tlo nthusha noma nize go ba le tlile ukuzongichitha go tlo ntšala ntahlela go manaba aka uma sabuza lo mbuzo ya sa butšhaputšho e wonke umuntu ulange uma umangele motho o molomo maketše everybody is discouraged o molomo discourage mhlawumbe motho mongwe ithini amen amen wonke umuntu uthi hayi lo motho mfundisi ukhuluma morae kanje moruti o bolela jwang sizosiza lo muntu ukhuluma ngale re tlo ndlela mo thuša o bolela ka tsela e lithi ibhayibheli kusemangele re kunjalo ba sa maketše ka tsela eo kanti uNkulunkulu khona into afuna Kanti ukuyenza wena Modimo ngale nkulumo ngathi negative ka polelo e bolela e aningizwa bazalwane haleluya ngale nkulumo enjani bazalwane ungathi negative uthi uNkulunkulu ore modimo lithi ibhayibheli asabuze lo mbuzo a sa butšhaputšho bonke bemangele bohle ba maketše abanazo abalishilo la anotšhile ba le boletše baphethe izikhali ba zabo swereng ditlhaba bazosiza lo ba muntu tlo thuša motho nangu lo muntu Jwale motho o indlela akhuluma ka ngayo tsela e bolelang ka gona asakhuluma a njalo sa bolela lithi jwalo umoya e re kaJehova moya wa modimo awuthi umoya kaJehova moya wa modimo akuthi umoya kaJehova moya ka Jehova umoya kaJehova Umoya kaJehova. umoya kaJehova moya ka Jehova umoya kaJehova moya wa wehla modimo wa theo wehlela phezu kwenye indoda wa theo godimo ga monna o mongwe a yaphendula fetola uDavid a fetola Dafita awutshela ukuthi uNkulunkulu uyayimela into yakhe noma ngingabakheles mina uNkulunkulu yenza njani and akunakheles nesenzekayo without a reason a gona khelesene se direlang ka ntle ga lebaka bheka nti kwenzekani la theletša go dira eng lithi ibhayibheli e re Bibele ithi le ndoda monna ore wasekwehla umoya ge o kaJehova theogile moya wa modimo yaprofeta wa porofeta yathi David a re Dafita singabakho re ba gago bathulile bona Re David bona. singabakho re ba gago akanishonda amazwi ngubeni kubeni singabakho singabakho don't doubt us o se kwa re tauta we've got the capability na le bokgoni to do what need to be done go dira se nyaka tshwanelang go se dira kuzokufezeke lokuthi ka kubeke gore go kuwe tlo go tswele se modimo Asipileni. ya se dira bishop
Bishop, I said, Bishop, Bishop, singabakho ngabakho. kusho le ndoda Ubolela mno. ya Wa profeta prophet. yithi mayiqeda. Ke nga fetsa. It's number 2, Ya bobedi. sizosiza Re wena tlo thusa wena. ena usizwa yithi Ena o thutikirela. uJehova ukusiza ngathi. Uthusa I can share ngathi. Jehovah's hand. Hallelujah. uJehova enza njani na? You are a commander in chief. Commander in You chief. cannot do everything alone. Sibiziwe uJehova usiza wena ngathi ungadawudi. Yazi le mpendulo ifika kuphi manje? Ifika nalawa abanelizini ezwakalayo ukuthi kepha yena lo mfana lo yini lento ayenzayo. Angateka over kuSawula, take over yena. Ngoba bathi Sawula right man. Bayaphendula. Uma eqeda lapho okwesithathu uthi babusisiwe abakusizayo ngoba labo basetshenziswa uJehova ukukusiza. Awushesethu le project esone kaNgubeni. Ngizwile la sekukhona abanye abapledgile, khona abanye asebakhiphe nemali. Baba uJehova ukusiza ngabo ukuba ufeze le project. Hallelujah. And lithi iBhayibheli uthi uJehova babusisiwe labo. Ithini amen. Benze njani bazalwane? Nalabo bethi siyayidawuta lento. Ithini amen. Ngalola ngabema. We did not know. Ukuthi mina ngibone nje ngifisa ukumsiza. Bengicabanga ukuthi iqhamuka kimi. Ukuthi uJehova uyena ongisiza omsiza ngami. I did not know that. Ithini amen. Nikanye nami. Whenever there is a project, bakhona bazoyidawuta. And uNkulunkulu had to speak. Ukubakha nabo. Ukuthi hayi khona phela yimi ningakhathazeki ningadawuti. Ithini amen. Ningadawuti yibo obando. Angazi kube ngithi ngathi ngabuya ngasekhaya bengizobuya ngasekhaya. Enki iBhayibheli uDavid ezwa lokho. Wasiyaqala. Wathi all right. Wozani kimi. Ithini amen. Watshintshela amazwi wakhe ukuthi makabe nizongilahla la kumele nami uThixo unibhekile. Ngoba uNkulunkulu uziphendulele ngokwakhe. Amsho naye uDavid wakheka. Ngiyangizwa bazalwane. Bengingabathembi. Bathi uJehova esekhulumile. Sengiyabathemba. Nabo futhi besingathembi. Uthi ngakwazi ukwenza lokho. Bathi uJehova uthi sifanele sikwenze. Uthi uyena osisebenzisayo. Bazalwane bese abundant life. That is God's project. Ithini amen. Enabangena kula project abasiza uNgubeni. Basiza uJehova. Ngicela ukuzizandla lapho mangiphakamisa ngenza kanje. Amen. Mangabe wawudawuta izolo ungasadawuta. Ithini amen. Nawe Ngubeni mangabe ubuyidawuta le nto ungasayidawuta. Mama ungasayidawuta. It is not your project. Iproject abantu bazalwane. Nina ukuthi nibekwe phambili as a commander in chief. And be faithful in saying what God wants to say. Through you to his church. Bese kukhethwa nabanye futhi. The church. That fellowship in abundant life. Likhethiwe libiziwe for this project. Uma undlula lapho ngifunde ngigijime. And these people, the commander in chief unikezwa the anointing. Chief Commander ukhumana tlotso. Ithini amen. Amen. To be able to lead the program yale project. Anointing athola yona yena.
is to be like God. Jwale ka Modimo. Give instruction. A fe di-instructions. Nginamavesi Ke lapha. na le di-verse fa. Yena unikezwa ini bazalwane? An Instructions. anointing to be like God. O fiwa Anjalo- anointing hore a Awusho be jwalo khuluma ka usithi, a Modimo. commander in chief. Commander in chief. Asen a commander in chief. I-anointing yakhe ayilingani nethu. Ayilingani neyethu. I-above yethu. Above yethu. Usho njalo uNkulunkulu umnika i-anointing yokuthi yena abe njengobani njengoNkulunkulu. Umfana hore jwale a be jwalo ka Modimo. Bese ababizwa ngemva kwakhe Ba bitswang ka morao ga gagwe. banikezwa the anointing Ba newa tlotlo. to be prophets. Gore e be baporofeta. Nangizwa bazalwane. Le yanko ba ina. Every project ayivezayo O monna o tla jwale. yamba ne-anointing ethile Isipela le tlotlo. eya ku-commander in chief Eya commander in chief. bese yehla le anointing Thewa tlotlo. yehlele kubantu abazomsiza. Itsuba tutsela batho. Nangizwa bazalwane. Moses Moshe. laba bantu ukuze ukwazi ukubahola Batho ba ka se kgone go ba etella pele. noma ukuze bakhiphe O eGibhithe, ka se kgone go ba ntshega pele. I will make you to be like God, Ke tlo go dira gore o tshwane le Modimo. and Aaron uzoba umprofeti wakho. Aaron e tlo ba moporofeta wa gago. Ngiyambona nje kune-project la, Go na le project. kunabantu abafanele baphuma eGibhithe, Ba tshwanetse ba tšege pele. kukhethwa i-commander in chief Go kgethwa bese Moshe. kukhethwa lo ozomsiza Go kgethwa batho mo abe thusa. umprofeti wakhe. E be moporofeta wa gago. Uzokhuluma izwi O bolela lentswe. uArona bese yalenza. Yena a dire. A commander in chief, Commander in chief. he speak the O word, bolela lentswe. he give O instruction. fa instructions. Laba babizele Ba ukuzomsiza, bitsa o tlo mo thusa. they make the amazwi akhe Ba dira mantswe a ukuba gagwe. sebenze. Gore a šome. Ngisandlula. Ya feta. And mani ngalanda lo hlelo. Ke sa le gona fao. Leya billida nikukwela isikhathi eside. A le ile patala nako e Angazi uma telele. sengiyaprofeta yini. Anikwenza njani bazalwane? Anikukwela isikhathi eside. Anikukwela isikhathi eside. Ngoba phakathi kwenu kuzo le anointing uyabona uma ufunda ake siqala lapho sithi nangu uNkulunkulu ke uqala ngo-Aaron and then mesuka lapho uthatha 70 yabantu. O tšewa banna ba 70. Nangizwa bazalwane. Uthi Moses Gore Moshe. letha 70 yabantu Isa batho ba 70. kuzoyehla ngikhulume nawe Ke tlo theoga bolela le ebese wena. ngithatha anointing Ke tše tlotlo ya ngoba gago. this anointing Wena ekuwena. o na ntho e go You are being anointed like God to be like God. ke Modimo, o tshwana le Modimo. It's in amen. Amen. So ngizothatha ingxenye yayo Ke tlo tšea part of- ngiyinikeze laba. Ke fe banna ba. Awutshelise duze yabona la uma silalela Re theletše. sisiza Thuša. we are going to be another level Ke kwa tlo anointing ba level ephilile. ye nngwe ya tlotlo. And lithi Bible wenza njalo Thixo. E re pele Modimo a dira ka tsela eo. Angigijimi. Re kitime. Angishele into yonke into engiyikhuluma inamavesi phakathi uma ufuna ukuyaza wena nje hamba eBhayibhelini la uzothola Sifulawe amavesi. eBhayibhelini ngobani? Ethini amen. Ethini amen. Siyandlula. Ra feta. Uma esuka lapho uNkulunkulu Ra tloga fa Modimo. ungena kwenye project O tsena go project ye nngwe. eyokuqala isebenzile Ya mathomo e fedile. baphuma eGibhithe Ba tswa e repeta. kwathiwa le complete Ba re fedile. sebaphumile. Ba tswile. Number 2, Ya bobedi. the tabernacle. Tabernacle. Project number 1 bazalwane. Tabernacle. Tabernacle. It's another project. Ke project ye nngwe gape. Leke ayifuni ukuphonsa induku phansi kwenzeka izinto. Jwale ga latle gore latlhele parafase go dira metlholo. Yiluwa ngenye indlela. E lwa ka tsela ye nngwe. Izikhali zale project Jwale the weapons of tabernacle ke tabernacle. efanele kuliwe ngayo Ke se o lwe ka tsona. imali. Ke tšhelete zaka. Aningizwa bazalwane. Yini bazalwane? Yini bazalwane? Funeka imali la. Go nyaka tšhelete fa. And any government Government ye nngwe le nngwe ezophumelela e tlo tswelela. uma ithatha abantu E tšea batho. yithi ningamasosha Le yolwa masoka. impi Yolwa- ibanika E nezikhali. ba neela le the weapons. Nangizwa bazalwane. Amen. Akuna government Ha ona mmuso. efanele yolwa impi ilwe nezitha zayo ingabanikini izikhali. Ba sena le di-weapons. Babani lapha. Manje la Jwale mo. le project ekhona yesithathu Jwale project ya boraro ye. ifuna yini bazalwane? E nyaka eng? Awukhuluma ifuna yini bazalwane?
uJehova Modimo owner the prophet, the project. wa owner this project. Ithini amen. Amen. Ubise the commander in chief. Ubile commander in chief Number 1, wa mathomo as he do usually. jwale ka hlola diba. Ithini amen. Amen. Wasebiza nabanye A bitsa le ba ukuthi bangwe bazosiza commander in what? in chief Ukuzolwa impi eliwa ngemali. elwang ka tšhelete. Yabona kube kuyazenzekela ngabe lento vele ngiyiyeke izandleni zini. Even really according to my will. Ngicela nibambe lokho. Swaranse. I-South African government South African government. njoba ithumele ama-social DRC Jwale ka rometse masolo go DRC. iyathumele nani futhi? Ayenzani bathumele ngani bazalwane? Ibathumele nani bazalwane? Ditlhamo. Le ditlhamo. Abanazikhali labantu. Ga bana ditlhamo batho bao. Ithini amen. But babizwe i-government Mara ba bitswe ke mmuso. ukuba bozoyenza iproject yakhe. Go tlo dira project ya Umsebenzi kabantu babe nezikhali. Jwale ke project ya Akhuluma umsebenzi kabantu bazalwane. Akhe umsebenzi kabantu bazalwane. Government. Ka government. If Jehovah, Modimo. this project is his project. Project e ke ya gago. And ebiza thina. A bitsa rena. And the project le Project ye. ifuna amamiliyoni. Inyaka di-millions. uJehova ufana sinike. O tlo re neela. Aningizwa bazalwane. Aningizwa bazalwane. uJehova ufana enze njani bazalwane? A re fe. Ake ngixoxele kancane nje bese E re ngiyavala. ke bolele sebe se ka tshwanela. Inento eziningi Go na le bishop. dilo tse dintši. uNkulunkulu uthuma uElisha noma uElisha. uElisha noma elewayo kumfilokazi. Waqala waya kule nyoni kuthiwa yini? The raven. Igwababa. Igwababa iyapheka. Le apea raven. And it was not created with the ability to cook. Ne se na le bokgoni bja go apea. Niyangizwa bazalwane. But uthi Elijah uNkulunkulu Elijah Gore Modimo Elijah. hamba laphaya. Sepela ye kua. Ithini amen. Amen. Uma efika Elijah Ga fihla Elijah. akunabhodo la. Akuna poto. Niyangizwa bazalwane. Amen. Akunampuphu la. Akuna bupi. Niyangizwa bazalwane. Amen. Akunanyama la. Akuna nyama. But kuza izinto Gore ya uta dilo. ezingena ngokwemvelo asinabhilidi yokupheka noma impuphu ikhona. uJehova on a project afuna ukuyenza ngale commander in chief wenza amagwababa namanje Dr. ngazi ngabo Dr. kutheology ngabo Dr. yonke into angazi ke senike nathole ukuthi ugwaba malizoletha ibreakfast ku Elijah breakfast go dira. into shall job izandla ake shall job izandla bazalwane aningizwa Alengwe gore ke reng? Alengwe. Amen. nayi le nyoni Jwale ke ena. engekwazi ukuba sibhodwe. Esa gone go apoga. Ithini amen. uJehova ne project Modimo na le project. ubeza i-commander and what chief. Commander in chief. Ithini amen. Amen. uthi yabona manje Gore jwale. hamba uye laphaya. Sepela ye kua. Ithini amen. Amen. La uyakhona uzothola ukudla. Go bona di. Ithini amen. Amen. uma wena efika Elijah fika. akanalutho akunakudla nayi inyoni madoda. Oh come on hallelujah. Angazi inyoni izobuyaphi. Angazi inyoni izobuyaphi. Angazi inyoni izobuyaphi. Angazi inyoni izobuyaphi. But yesa. Come on yesa. Awushela uthi yesa. Uthi yesa. Uthi yesa. Akunamali. Kaphi inyoni. Yesa. Akunalutho ebhenki. But inyoni. Yesa. Yeta nonyana. Lithi iBhayibheli Bibele re. wena nje mehlezi lapho A di tshufao. ubona nayo inyoni Wa bona nonyana ke. iletha ini. Itisha dijo. Ithini amen. Amen. Awushisa akunalutho ebank. Uthi akunalutho ebank. Angina lutho ebank. But the project osone yami. But project Wayithi kangibizele la wa Modimo bese kuba khona le project Kube project. ofanele ngingene kuyona Ngizele go yona. ngemali engenayo. A tšhelete ke sena le Inyoni yona. yeza. Nonyana ye. Akesha jobs. I don't know. Lithi iBhayibheli Iri Bibele. wena nje wahlala lapho. Elijah Yabona dula ukuthi fao. ngesikhathi uyokwenza izinto eziimpossible. O tlo go dirisa dilo tse di sa kgonagaleng. Ngoba ufanele vele as a God Wa nothing is setse a impossible. tšwele jwale ka Modimo. Once usenza lento oyikhonayo Go sa kgona go dira ntho e awukakafinyeleli. kgonang. A se di fihle. Ithini amen. Amen. Ufana wenze lokho ongakhona O ukwenza. tshwanetse o dire se o sa
uzubona amandla kaJehova ngiyangizwa bazalwane asindule masinyana Are fiteng ka lebelo. athi Jehova Modimo a re, leli chibi leli a re this spoon. uphuza kula manzi E o nona metsi. sengifuna lo mele iphele Jwale ke gore e o be dry. nalenyoni ingasizi Le nonyane se ka tlo fitla. but ngicela undlule manje Elijah Mara ke go fetela. kunemfolokazi ngapha Go ra le mohlolo. uphethe ukudla kokugcina O sweretse mafelelo. Ah. uphethe bazalwane awutshe sethi sengikhiphele ukugcina thini amen Mafelelo. uphethe imali yami yozalwane yokugcina ukudla kokugcina lithi iBhayibheli Re Bibele. ngoba indaba enkulu is to obey Jwale taba e kgolo ke go theletša. isithi what bazalwane obey Ke go theletša. nayo Elijah akasangabuze Yena se ke a botšiša le. uthi ngiya lapha emfuleni lapha echibini ngizothola inyana ezokunika ukudla inyoni kuyapheka nini ukudla akabuzi lutho obey Elijah hamba la ngikutshela khona hamba khuluma lento endikhulume yenza lento endiyenze pledge noma ungenakho ngoba inyoni yesa aningizwa lithi iBhayibheli Bibele re. ngizolela kumfelokazi manje Tsamaya go umfelokazi wazikhulumela a ipolelela mohlologadi. ithini amen Amen. and it make a lot of sense And it dira sense. it make what bazalwane A lot of sense. indlala ibulala wonke umuntu Tlala e bolaya batho ka moka. and manje njengoba indlala ibulala wonke Jwale umuntu ka la tlala e bolaya batho ka moka. nangu Elijah yafika Jwale Elijah go fika. uthi we mama O re mosadi ngicela ngiphe ukudla kgopela mphe dijo. lo mama uthi hey ubuyaphi lo O mo lebella o re wa ka le jwale. ndoda ibuyaphi E tswa ka jwale monno. akazi ukuthi ukhuluma ne-commander in Ga a chief tsebe re bolela le commander in chief. eyiku-project kajehova Ke project ya modimo. and le project yasisiza The namhlanje project ya re thuša le ho. siyamazi uthixo kungalutho kungekho lutho lubehlulayo Re a mo tseba gore modimo a ngoba ntempalela. izinto zenzeka namhlanje kuzobafundi abakusasa Gore dilo tse di pala gore di gona ka sasa. mefika nakhona Ge a fihla gona. uma iqala ikhuluma le nkosikazi Ga thoma bola le mosadi. angazi Elijah emoyeni wakufikela ukuthi hawu uNkulunkulu wayengithume kumuntu ongenalutho Wa modimo nthuma motho a senang le selo. hayi man kepha ngoba ukwangithume enyonini sengiyakwazi Gobane ukuthi le nthuma nonyane yena ke a tseba. uma ukwazi ukwenza inyoni zinginike O ukudla kgona re nonyane di mphe dijo. ithini amen Amen. kusho ukuthi nalakhona into Le ezoyenzeka gona motho o ntete- le nto enzeke lapha seyangakha Se nami e mo go- ithini amen Amen. yabona le nto enzeke uDavid abulala nebhe yami-encourage abhekane negoliyati Di tlo re Dafita a bolela Ithini pele, amen? di tlo re a bolela Goliath. and lithi iBhayibheli Bibele e reng? uElijah waqhuba kathi hayi ngiyezwa mama ukuthi indlala vele umhlaba wonke A re igcwele ke a tseba mosadi o re tlala e tletse lefatshe ka moka. kubi emhlabeni A wonke gompi ka ntle ka but moka. mina into engifuna ukutshela Mara yona ntho ke tla go botša yona. lokudla ukudla ukuthi okugcina Dijo re je mafelelo. ufanele upheke udle nengane Tshwanetse o yakho je le ngwana le bese ikgwe. niyafa Bibele ya hwa. hayi ngicela ukuqala uphakele mina Gore kuqala wa pele nna pele. Ah. isilingo le ndoda iyakholwa le Ka re monno mara o na le ubuyaphi lo muntu O lo tswa kae? ngithi ngizopheka sidle nabantwana bami kuphele bese siyafa So, njengabanye apele bana re je re but ikgwe. uyaqhubeka uthi ngiqale ngayo Jwale mara o re o thome ka yena. ngingaphakali ngisho nengane yami ngiqale Wa pele ngwana wa ka. your faith have been tested now A tumelo ya go ya lekwa. and you must pass the test Ene tshwanetse gore o phase moleko. you'll never be a doctor like Dr. O Katide ka se be doctor le ka Dr. Katide. njengoba udoctor nje no njengoba udoctor nje Jwale ka o le doctor ka tsela e. uma ungalandeli uphasa ama-test Tshwanetse o phase di-tests. siyabonga baba Re a leboga ntate. siyaphakama singabantu abamnyama Re a phama re le batho ba baso. when we have got doctors Ge re na le doctor, hayi ngoba e ba-honorishiwe seng gore ba honorishiwe. but abantu abaqeqeshwa bakhandwa Batho bao ba ileng ba studisha. ake nimshayele A izandla re mmethele matsoho. but he went through the test E o fetile ka hara di-tests. bonke labo doctor niyakubonela ngaphandle Bo doctor ba fetile they ka went di-tests. through the test Ba fetile ka hara meleko. bonke laba civil engineers Di-civil engineers. asebahola imali enkulu Bahola tjhelete they went through what the test Ba fetile bahlonipheni melekong. right then la kulo mfelokazi ke Jwale mo go mosadi wa mohlologadi. uthi uDavid uthi Elisha O re qala Elisha, ngami, qala ngami. thoma ka nna. but lo mama ngiyamhlonipha lo Mme ke a mo hlompha. ithini amen Amen. I'll obey Ah, o re ke tla- noma it ke tla doesn't make obamela. it doesn't make Le sense ge gore a e dire sense. it doesn't what Make sense. le nto ekhulunywa lo E mfundisi bolelang moruti o. it doesn't make what Sense. sense but
ngiyowenza njani mina ngizolalela but I'll obey. awujesu I'll obey Ke tla theeletša. ngibhizele kuleli bandla Ke buile phuthego ye. i-challenge yaleli bandla Challenge ya kereke. ibhekene nami E lebelelane le nna. and I've got the ability And ke na le bokgoni to face it ya go lebana le yona. ngiyadlula Ke a feta. wathi kulungile wapheka lo mama A apea mme wa re go lokile. uma eqeda ukupheka lo Ge mama a fetša go apea mme thatha o, ukudla a tšea dijo. uphakela bani Elijah. niyasazi story msangisho i-commander in chief wenze nabazalwane O fa commander in chief. ulalele this commander in chief ekhuluma into oyingenzi sense Jwale o theeletša commander in chief a bolela ntho e se nang le sense. but ngomlalela A mo theeletša. lethi ibhayibhile Ke re Bebele. uma eqeda ukumnikeza Ge a ukudla fetša go mo fa dijo. angisho nasazi story Re tseba story ka angisho moo. nasazi story Amen. wabulawa indlala lo mama wabulawa indlala lo mama waceba O ile a umuntu ubeka huma. ku-zero Motho o na le go zero. waxotshiswa ukuthi ube nenhlanhla ukuba involved kuproject A thuša kajehova gore a ba involve go project ya Modimo. you know ngingabuya ngithini ngifuna ukugcina la ngenye isikhathi Fetša go fetša fa. ngishiya into eziningi bishop Šele tše dintši bishop. but I think khona into eniyibambile But la ke a tseba ntho le tshwereng. ithini amen Amen. God is not looking for your capability Modimo ga a lebelela bokgoni ba gago. he's looking for your availability O lebeletse go availability ya your gago. obedience Go theeletša ga your gago. faith O tumelo ya gago. it's a test Ke boleko. anginasikhathi sokukhuluma ezinye into engizikhulumayo mina I went through them Tše ke di bolela ke fetile go tšona. ithini amen Amen. some of them Tše ding tša tšona. I was carrying a paper bag Ne ke rwala paper bag. ngaba ngicela indawo yokulala Ka mo ke nyaka tulo ya go robala. ngivangela Ke rera evangeli. abafowethu abanye beza kimi Bafoiti ba tla go nna. sesibizwa amabandla ahlukahlukeneyo E bitswa ke dikereke tša go fapa-fapa. ithini amen Amen. but come on bafana izandla nizosijoyina Ba re tla sonika re isalari tlo lo fa ngoba salary. niyofuna ukushada kusasa Jwale ka re o nyaka go nyala ka moswane. niyoshada ngani Ke tlo nyala ka eng? undaba Ndaba. umfundisi wenu Moruti wa lena. akaniki salari Ga le fe thina will salary. pay you a salary Nna re tlo lo fa salary. abanye abafowethu Bana besho ba bahamba ba sepela ba umngane wami uclose kakhulu kimi go tsona le gaufi le pele ya. wathi mfo let us go A re sepele. bozosinika imoto Re tlo fa koloi, i-truck truck, bathenga itende ba reke tente, asinamathende ba manje reke tente, basinika ama-loudspeaker ba re fitla bese loudspeaker. sithola isalari Fumana nethimi salary. yokusisiza Team ya re thusha. hayi le nto uthi hambe uhambe uyi-one Izinto le zama uqala Lone ikorasi Ranger. O ngene bopela emzini chorus. wabantu uthi amagugu alelizwe Hallelujah. angisho ungene emzini wabantu awubazi Muthu wa batho wahamba abatsebe. uyi-one ithini amen Sepela noshi. ngangenza njalo Ne ke mina dira jwalo. ngangifika ngicela indawo yokulala Ne ke fitla kgopela tulo ya uma go robala. ngiyitholile Ke ikhumane. bese ngingena emizini Ke tsena metsing. ngithi ngicela silethe inkonzo la Ke ekhaya re the- njengoba ngizolala la ekhaya Eh. bathi kulungile Ba re go lokile. amen ngangicala ngingena emizini Ke tsena motseng. bese ngithala umuzi oyi-one Ke tsena motseng o teng. uma ngithi ngicela silethe inkonzo la Ke re ekhaya kgopela re tle- uma bevuma kereke, ba dumela. bathi ungayilethi Ba re ka thapelo. ningayilethi Le ka e ngithi so angithi ngiyoletha inkonzo ngithi sizoletha inkonzo Ke re Senze- tlo shut. senze njengoba Tirela. letha inkonzo angisho uma ngithi ngiletha inkonzo angeke bayamukele umuntu oyi-one and umfana omncane futhi Ba re so ngwana ngithi omnyane silethe uNdoshi. inkonzo Re tlisa bavume ngoba kereke. soletha ini ngithi kule nkonzo siyathandazela sibeka Siyarapela. izandla abagulayo bayaphila Rapela babo, iy'mpuphuthi bagula zivuleka bayabona. amehlo abangaboni bayabona Basabone bayabona. yabona ngikhuluma zonke lezi zinto Wena lezi uthi kabu- engazi ukuthi unkulunkulu uzozenza Ke tsona Modimo o tlo di bese dira. base bathi kulungile ningayiletha Ba re, "Hayi, inkonzo o ka e tlisha." bese ngijika ngena kwanext door Jwale ke tsena ka next door. ngithi sinenkonzo Ke ngapha re, namhlanje ntambama ngiyena ngapha futhi nakhona ngiyobatshela the same thing "Yo, tsa nto e abangasebenzi bezothola imisebenzi Basa sinenkonzo shuka, ngapha shuka. abanezinkinga Ba so re bakhuleka mathata. uthi papa uthola imizi ewu-10 15 Jwale la ke metse e 10, 15. iza la E tla ka mo go teo. ithini amen Amen. kufika mina ngo-6 Ba re entambama feta naka s- angithi inkonzo iqala ngo-6 A ke re kereke thoma ka six. uma ngifika ngicala sebagcwele bayagcwala Batletši, ngiyahlabelela batletši. amagugu alelizwe Alelizwe, ayosala abawazi phela la wethu Abayitsibi. fanishala abawaziyo nangizwa bazalwane and bashaya kanye nami Jwale ba phela ka bona bona. bacabanga ukuthi kusezumfundisi Bana uthi umuntu- kusezibandla O tla kereke. enta kunabandla elizayo Kereke e tlang. I'm a Lone Ranger. nangizwa bazalwane akunabandla elenze njani Ana kereke e tlang. ngiyi-one Ke noši.
and bamemile balethe impupute la balethe bangakwazi ukuhamba la balethe wonke umuntu ngenza kanje sekuna 21 days in fasting angidli lutho uma angifuni baze babone ukuthi kanti abangeni ngani labantu sengifundiswe angisabatsheni ukuthi kwenzekani funda ivesi ngoba bengingabeki isandla phezu komuntu noma ngabe uyagula ngamtshela ngoJesu kudala ithini amen funda ivesi nizofunda leli ezimangaliso ithini amen ngilifuni mangicela ukufuna ukuthi uJehova ayikho into emehlulayo bamangele abantu akuzimuntu ngiyaqhubeka uma ngisuka lapho ngizovela ngibizo yedwa kule umbone ngathi ukhula kakhulu ngithi woza ngaphambili ngibeka izandla kubula mangiqale ngikhasele esizweni baba balethe umunye umbaba wabizwe ebusuku engakwazi ukukhuluma wavale umlomo wangakwazi ukukhuluma una 3 years angisho ngithe mina abangakhuluma bozokhuluma manje ngibiza lo muntu lo uyeza ngaphambili lo baba lo ngithi abagulayo bamkhomba la ngithi wenze njani wabiza ebusuku akasakwazi ukukhuluma akeze ngaphambili beka izandla thandaza umuntu akavuleki umlomo thandaza umlomo wenzani awuvuleki ngithi mina there is a progressive healing and the instant healing nangizwa bazalwane there is what instant what healing and what progressive what healing yavala inkonzo nibuye kusasa nibuye nayo uzobuye sekhuluma la babuyele ekhaya mabafika ekhaya balala ebusuku indoda yaphupha ubiza unkosikazi wakho wemandlovu unkosikazi mayevuka uyakhuluma uthi ngiyakhuluma there is what bazalwane don't be discouraged don't be what bazalwane akhuluma don't be what bazalwane ngesimo kuso nangizwa bangani bazalwane ngesimo kuso ngena ku project kaJehova inyoni yesa anonyana yesa aningizwa inyoni yenze njani na yesa lastly lamafelelo ingebo lihubo angisanitshela ukuthi kwenzekeni yabona ngifuna ukunitshela abazalwane le project kaThixo project yamdi ngeke ngahlangana naye nami project kabani kaNkulunkulu le kopala project yamdi la ngihlala khona mokudula ngo 1000 square meter is 1.2 1000 square meters 1.2 million square meter 1000 square meter 1000 square meter nangizwa bazalwane amen bengimtshela nekimutha mruti bayazi la bathi baba ukuba ngiyongena lapha porque tsene kwa kwadumba kuzinyoni kwatlanonya kwadumba kuze wasola ngoba kwakuyi project kabani kaJehova I don't want to tell you akinyaka lobuta se you want me yofuna nginitshele yes yofuna nginitshele la ndlu le ngihlala kuyona ina 4350 square meter and 1 square meter is 1.2 what million buza uthi ngithenga malini bushari ke rekile ka bokae ntwe e kudlang go yona nginitshela ngainto enzeke kimi ke le botsa ka ntwe e dira ke bophelong baka uma ngifanele ngiyongena ge ke swanetse ke o tsena go yona ngala ke le ka gana ngathi ngisihlale eDevton ka re nna ke dula Davidson ngihlula ibond ka 60000 bala ke bond ya 60000 ngikuma areas jwale ke na ke mo di areas ngifunani lo muntu ngiletheleni la no mthoni dirije mfa yine into na 7 bedroom ndlwana na 7 bedroom in a tennis court in a tennis court yazi malini yazona ke bokae 300,000 yabona it doesn't make sense ne it doesn't make sense ne it does not make what sense
And what does it make sense? uNkulunkulu kwenza kube nani kube nesense. Sasa ngithi sense. Nangizo bazalwane. When God gives you something, will reduce it from where it is. Ayilethe la azokwazi khona utakusize. The property nitholile. Property likhumani. Uyabatshela ukuthi le nto bewuyithenga ngamalini angifuni ukukhuluma indaba zakho angiyekele but asiyeke but mangabe ubatshela ukuthi le nto imalini bese ubheka ukuthi la uyakhona. Can you see that this project is not yours? Niyangizawuzana? It's not yours. It's not yours. Aselina Umnikazi weproject mungwa otulela uzoletha amagwaba. utlotlisha the ravens. Okwenu ukulalela. Otheleja. Angigcine ngalamazwi. Akufethe kama ntshwa. Hey. Angithethe ngalamazwi. Akufethe kama ntshwa. Ngithi Kiri. angasakhulumi ngene mawufuna more uzoxoxa nomfundisi Leo nyaka uzoxoxa. mo itawelela mruti. Ithini amen. Amen. Noma ungifonele ngizokutshela. Lina mfoni Ngoba ngawo. ngifuna la wonke umuntu Kila kama bathu kama ka. abheke nje ukuthi into uNkulunkulu athi uyenze I don't care ukuthi ihigh kangakanani. Gore nte mudi ba re dia le rena ha ka tsela ma. uThixo uzoyenza indlela. Mudi mutlo dira tsela. Alesandla ngathi bangabe sishaya kakhulu. Amen. Nami ngathi it doesn't make sense. Nna kire I did sense. But today Mara jwale le hono le. ithini amen. Amen. Angiyekela. Agitlogela. Manje kukhona ivesi elithi Kuna le verse ingcebo yobani yabe zizwe. Yabantu abanjani La batho ba ntle basebenzela bani? ba shumela bo ma. Akhulumani basebenzela bani? No. Ingcebo yabe yabantu abangakholwa bayakhela bobani? Abakholwa. Akhulumani bakhela bobani? Abakholwa. Mina ngithathe ingcebo yabanganjani lafezeka Batho levisi. ba sa dumele ya ba yaka. Umuntu akhe isithabathaba Motho esingaka a re nkandla. esentini. Ithini amen. Mina ngizosithatha ngale mali engitshela Nna ngayo. ke tle ke tšee ka price e ke boletše. Awuthi makwenzeke kulukhele Ha o dira tse go lokela. uNkulunkulu akanandaba nobani. Modimo a na Nakimi kungenzeka le go nna e ka diragala. okwami ukulalela. Sa ka go theletša. Angindlula. A ke fete. Amavesi baba lawa ayafakazeleka noma ayafulufileka Le singabuki. dibese di a fulfillega. Ithini amen. Amen. Ingcebo yabantu abanjani Abangakholwa. bayakhela bobani Abakholwa. thina. uNkulunkulu uyaspecialize Modimo specialize. ngokwenza izinto la khona Ka o dira dilo mo gona. kuthiwa this is a desert. Mo ba re ke le gana teng. Dry ground. Ngelilanga babuza abantu, but can God prepare a table in the wilderness? Modimo a ka dira a bea tafola le gana teng. Ehlane. In the desert. Can that happen? A ka ba se se ka diragala. Kuleli tende Mo tente yona e. kungaphuma abantu O ka tswalla batho. bongena endlini Ba tsenang dintlong. engakhwanga yibo. E sa gang ke bona. Niyangizwa bazalwane? Amen. Niyangizwa bazalwane? Amen. Engenzwa nje bazalwane? Angindlule. Ke re ke fete. Lastly, La mafelelo. kunegama elithi hasa ngesiHebheru. Go na le Udokotela dintlha mhlawumbe tsa- uzongicorrect mangabe tsa ngibizwa. Seheberu. Leli verse leli gama Lentswe leo haza lifakazela lamazwi jwale le hlatsetsa mantswe a. awathi uma usiza Ge o thusha. la kunesidingo khona Mo na le tlhoko gona. uboleka uJehova. A o adima Modimo. Bangaka bafuna ukuboleka uJehova la. Jehova ufuna indlu lapha. Modimo nyaka Ufuna la ngibona libona izandla bathi ufuna uba ingcenye lokho. Unyaka ba karolo ya seo. Angibona izandla. Ungasakhuluma ngalutho ukuthi kunendlala ekhaya. This is a door open for you Jwale ke monyaka o buletsweng wena. to have that business that you want. To have that business that you want. O be le business e o e nyakang. This is the door open for you. Wo ke monyaka o butsweng. Ukuba uthola umsebenzi ufanele Wo ke uthole. bana moshumo o nyakang. Angazi ngabeka kanjani. A ke sone nka e bea. Bangaka bathi angibona izandla. Re ke Sifuna bone ukusiza. matsogo. Re ke bone matsogo.
abathi Ba ba reng ngifuna ukuba involved kule project ke kaThixo. nyaka go ba karolo ya se se diragalang. I don't have it but I want to Ga have ke it. na le sona mara ke nyaka go ba karolo ya Sukuma sona. baba nomfuno unkosikazi wakho ubheke. Ngicela ubone isandla Ke phezulu. go bona matsogo godimo. Abathi inyoni izofika. I don't know when. Nonyana e tlo fitlha. Inyoni yona izofika. Nonyana e tlo fitlha. Inyoni yona izofika. Nonyana e tlo fitlha. Angiboni izandla bathi Ke bona ngiyakholwa. matsogo. Sengiyakhatha manje. Jwale ke a khatha. And bonke laba phamisa izandla baboleka uJehova. Bohle ba phamisha motho ba adima modimo. Mfundisi wozana nonkosikazi. Moruti tapele mamoruti. Treasure. Umsala mahloko. Nathi somtshela uCommander in Chief la ukuthi thina senzani. Le rena ra mmotsa commander in chief Sinikela ga re ngamandla. dira eng. Nathi we want to be involved. Le rena re ya go ba karolo. Ethini amen. Amen. Asinako kepha nathi sifuna ukuba A rena involved. sona mara re ya go ba karolo. Ethini amen. Amen. Noma mina O rena ngoba ma ngebandla ngizohlangana labathi it doesn't make sense kodwa baba. Uyabona ukuthi lapha nalapha sekakalungisa. I didn't sense Mruti. Yabona uAbraham nje kuthi waqala nje uhamba wotshela uSara. Abraham tsamaya uSara Sara. uthi, it doesn't make sense. Umntwana simthola kakhulu kangaka sofanele unikela bulawe. Jwale ngwana re bona ga bohloko re timonela bona. Awutshe sethu ungabuzi umunye umuntu oseduze O ska nawe. butsa motho a leng gaufi le That wena. is you and Jehovah. Ke between wena le modimo wa gago. Then ngifuna sizothandaza manje. Ke nyaka re tlo rape. Doctor, Doctor, I don't know ukuthi ngithi wena ozothandaza. But baba into engifuna ukutshela wena unkosikazi wakho. se nyaka lo botsa Mruti le mamoruti. Ngiyeke into eziningi lapha angisakwazi ukufika kuso ngenye Ke tlo ke isikhathi. di ntshuma ka pala go fitla go tsona. Bengifuna ukuzithinta and bengifuna Ke sifundele nyaka go amavesi wonke. khwatha. But lamavesi wonke ngikuwakhulumile uyawazi. Mara divesti ka mo ke bile tshwa ditsi. Ngicela unikeze abantwana bakho. Khopela botse bana ba gago. Elokugcina lithi uNkulunkulu to Moses. Modimo re go I mean, Moshe. to Joshua. O re go Joshua. The land is subdued before you. A o re lefase. How long will you neglect to go and possess? And go possess. How long will you doubt my words? Go fitla no doubt le ntshula. I gave you Canaan, it's yours. Sile kanana ke lena. But there is something that you need to do. Mara gore ntse di le dire. uMoses uthi ngelinye ilanga Moshe o re ka tshitsi lengwe. wonke umuntu akaphatha isikhali sakhe Motho mo lo ma sa di tlhama as relevant to the war that we are going to fight. E re lolwa ka mo ka gare. Abantwana bakho baphamisa izandla Bana ba go phamisha matsogo. and baphamisa izandla abanye babo banalutho. Ba phamisha matsogo ga bana selo. But I believe, Mara ke a dumela. I believe, Ke a dumela. I believe, Ke a dumela. I believe. Ke a dumela. Nizobona imihlolo phakathi Ke kwenu. tlo bona mehlola gare ga lena. Peter, you don't have money A ona tšhelete to pay tax. ya go patala tax. Ah. Ngicela ukutshela into Le eyi-one. go botsa tete. Hamba uye emfuleni. Sepela o ye kwano ke. Inhlanzi ozoyibamba. Hlapi o tse Uvule tshwara. umlomo. Uyivule umlomo. Uzothola imali yokubhadala Uza i-tax. kubona tšhelete. Awunayo manje. Awunayo. But kunomfula ophethe imali yakho ozovuleka uma ungena kule project. Uthole project ye. Wayengasho uPeter, Wa ka bolela Peter. I've been a man odoba izinhlanzi for the rest of my life. Ke monna wa o tšea dihlapi mengwagangwaga. Le nto ushiyo just doesn't make sense. Yes, it doesn't make sense. Uthi ngiyovula umlomo ngithola imali. Uvule umlomo wa hlapi ke ntshe tšhelete. Imali inhlanzi ithathaphi? Jwale hlapi tšea ka- Awusho nokuthi ngiyothengisa Ha o bolele ko rekisha. bese ngithola imali. Ngwane khumane Uthi tšhelete. ngivula umlomo nje Uvule kuphela. umlomo wa hlapi ke ntshe tšhelete. Ah. Ubani okhulumayo? Jwale ke mang o bolelang? Ubani okhulumayo? Khuluma, ubani okhulumayo? Ithini uJehova, ubani okhulumayo? Ubani okhulumayo? uJehova uyasazi isimo sakho. But uvuse iproject la. Hallelujah! Okwakho kulalela. Ukholwe. Uthatha instruction. Utshe instruction. And mefike ebamba inhlanzi. Ke sora hlapi. Wenza lokho atshenwe khona. O dira seo ba tlileng a se dire. Okunganikeza isense. Se sa direng sense. Vula umlomo
wenhlanzi uvula mlomo wa hlapi uhlangana nemali. o khumana tšhelete I'm sure wathi akekho njengoJehova. jwale a mosho ulama la Ake nimshayele izandla uJehova uyaspecialize ngokuthatha izinto esingenzeki ebantwini abe siyazenza. Isimo saleli bandla will never be the same after this project. Ake ngizwe ngapha nisabele nithi yebo baba noma nithi siyabonga Jehova. Isimo senu angeke sifane after this project. yebo baba siyabonga Angaze ngabeka iphi indlela. Yiphi indlela enifoyenza ngoba sengifuna ukuthandaza. Ngifuna ukuthandaza uDr. Thakati uyothandaza. Ngifuna ninginike indlela ekahle limpensela ebutsi yokuresponda kwenu. ya responda kalena Anothi usho njalo Jehova. Right? Ngizoqala la kule group. And mawukhuluma something will be kuwe. o tlo tshoka se seng ka mogara Ngiyangizwa bazalwane. amen After this project, impilo yenu will never be the same. Angizwa kahle bantwana bami. Ngifuna ukuhamba manje. Ngicela nishout. After this project, impilo yenu will never be the same. After this project, impilo yenu will never be the same. Mawuvala imlomo wakho uzofungena lutho. Ngicela ushintshe impilo yakho manje. Angidlali. Bazalwana angidlali. I'm speaking from the spirit. amen You don't want to collect the demon of poverty. Namhlanje ungena esibusisweni. batho ba tsela ditshogo Anengizwa ungena kubazalwane. Thathani ku serious. I've never planned ukuthi ngizokhuluma ngale ndlela. yes After this project, impilo yenu will never be the same. After this project, impilo yenu will never be the same. After this project, impilo yenu will never be the same. After this project, impilo yenu will never be the same. Ngiyabonga ke nishaya izandla kule ndawo ngathi ngizwa kahle la. Ngapha nonke kanye. After this project, your life will never be the same. Again, bashaya izandla. Hallelujah. amen Hallelujah. Your life will never be the same. Will never be the same. In the name of Jesus. Your life will never be the same. Akunandaba ukuthi awunandlo isimo siyatshintsha. Akunandaba awunamoto isimo senza njani na siyatshintsha. Oh raba khoshanda rabaha baba kota rababa sheka namasa. Mfana wami nawa amazwi wakho. Don't shy. Speak what God has put in you. Speak what God has said towards that project. Ungasabi. Uma uthoma bakhiphe the last cents abayikhiphe. Kodwa khona ushintsho. Khona ini bazalwane. Ushintsho ini bazalwane. I declare it. I decree and declare it. Down in the name of Jesus. Your life will never be the same. Morobondili Vicaria.